Бүгүннерге республика бары каретылугар баһылык саңа жылла ахарияты ытылдар. Үгеске кобулый бүттәрәһиңе туйгун үрәнәтчиләр, активисттар, спортсменнар кытталлар. Абый лугар бу бүттәрәһиңе биһиге корреспондент сырытта. Баһылык юлкатыгар улус бары осколаларыттан уапсая түрдөн үрәнәтчи кыттыны ылла. Рохуспатага юлка кыттылактарыгар сарсырдатын түгүрүк остол ытылынна көрдөк стартатылар шефтак терилтелерин кытта көрүстүлөр. 2015 жыл түмүгүнен үйракка бидиге олимпиадалар чинчиер үлелер түмүктеринен бастын көрдөрүйләктер спортсменнар честирнелер. Улус баһылыга Михаил Никулин улус пут сайдитигар эһиге клаккыт эме бар. Эһиге үлегит туйгун үйраккыт олоққа активный позицияға ден әрел баға санатын тиретті. Инни көттүтүгөр боголор бут улус бутугар бехигине сол бүйөр оголор болалар. Вот, ононотан бүгүддүк именно мероприятиялар белие болохта. Бу улус бутугар бары теңне өлелеһен, олбохан, оннаттан бәйләрен сыраларын берилдеригер күскөмө болоден бихи эренеби. Баһылык орохуспатага хариятыгар түмсүбүт оголор бука бары үйрен көтөн сүргелере көтөгөлдөн астымыттарын билдирдилер. Барта жөрәктек аста терәһенен үшүгәй. Калеммет үйөддүбү көттүбүт, әлбәгә дагыттыры билистибит. Круглый столга сырыттыбыт, голубой ойнок боллам. Михаил Гаврилович глава абыйлы главата Ол жөйдік тәрәхіні үтті, бадарық бәға бедділер. Веселый старта астылар, олыс көріжіз, нәхәші ойнулар көріжіз, оғылар ғытар білсерге, көрсерге нәхәшігей. Оны орағалақ дехелеген оғылары ұярын әтшілері бейге тоққа редакцияға бар әлі өпін. Нәхәші дөбейіне көрістілер. Арас техникаларын көрдірділер, бәйлерін ұрыққы историяларыттан еген көпсәтілер. Хосторна хадам көрдүбүт, хадах кенегени, хахыты еген тахараларын көрдүбүт. Олус интерехине эте. Саңа жыллағы Сергек Браханнигы оға жоғырын сайынларар кейін итиллячилері Майер орто осколатын вокальный инструментальный ансамбыла, искусство осколатын үйренәтчилері Абыйчана оға үнкүй ансамблын кыттылақтыра кергеттілер. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.